Dodajni driblaj. Opštinska liga Gornji Milanovac, Šumadija iz Brđana protiv Semedraža, derbi. Stara dobra Ibarska magistrala, teren je odmah pored Ibarske. Opštinske lige najviše volimo. Idealni uslovi za igru. Ima petardi, ima svega, ima blesavih navijača. Trenutno je Šumadija prva na tabeli, Semedraž je treći, tako da je u pitanju ozbiljan derbi. Idealno, stvarno, za dodajne driblaj. Morali smo da ispratimo. Glavni igrač u Semedraži Ivan Belić. Te da ih oljuštite. Pa boga mi... Derbi je, teško je. Teško je. A Ibarska, jel nije više što je bila, a? Vratila se. Majke mi, dosta kamioni obilaze autoput. I evo, počela je utakmica, Brđani vode loptu ka protivničkom 16-tercu od starta. Evo su ti Semedraži kupusari. Evo ga, pirotehnika. To su ovi Brđani. Brđani mogu da daju. Domaći navijači. Hoće da nas zaplaše. Se brate, šta ima? Kako je u Brđanima? U Brđanima je odlično, vedro vreme, igra se fudbal, posle fudbala pije se pivo. I koji je rang iznad ovog? Okružna liga. I to vam je cilj, jel tako? Pa, to je nešto što se mi selimo između okružne, međuopštinske i opštinske lige, tako da, ali dobro. Ovo je opasno sad. Ovo je opasno. Ali golman je bio koncentrisan. Mislim, ovaj klub živi od nas par... Dobra. Ovdje niko nikog ne plaća, ništa, zato igramo taj rang koji igramo. I družimo se posle utakmice, nama utakmica traje do 10 uveče, kad otprilike moramo da idemo da se vratimo kući, ženama, deci i ostalo. I publika asistira, naravno. Fair play na nivou. Navijač Semedraža ubacuje loptu u teren. Od 12 sati prvo se popiju 2-3 rakice, pa se onda ode na utakmicu, pa posle okrenemo po pivu, a naravno ode se na večeru, pa opet neko pivo i to je to. Malo pirotehnike, ništa ozbiljno. Ibarska, trube, kamioni. Topla atmosfera. Ovo je bilo blizu i ovaj slobodnjak je bio opasno izveden. A vidimo na klupi za rezervne igrače nema rezervnih igrača. Pa tu je problem što, da ne kažem, pola sela igra fudbal, pola sela se okrenulo narkoticima, tako da... To je, znači, ne bi prošli ovu doping kontrolu. Da, ne bi prošli doping kontrolu i onda bolje da igramo sa 11. Imamo jednog rezervnog koji se, obično se rezerva preslavči na poluvremenu i onda dođe, sedne na klupu, tako i kod njih, tako i kod nas. Aha, znači ipak imate jednog rezervnog. Slivaj Slobodnjak! Sad će da ga da, gotovo. Sad će da ga da. Trener je trenestica, ovaj što sad izvodi. A ovo je njegov burazer rođeni. Znači trener i igrač. Da, to su dva rođena brata, kako se zove. Dobar. Za malo. To su oni vežbali kod kuće. Kakvi. Da vam kažem nešto, mi kad bi šutnuli 2 put loptu preko nedelje da se ima vremena, to bi bilo totalno drugačija priča. Međutim, ne vredi. A vidimo navijači iz Brđana su aktivni. Da, to su naši prijatelji, naši drugari koji, eto... Bekrije Belereč, a? A vi ste slobodni ovo kolo. I za koga ovdje navijate? Za nikoga, za pivo. A kad je, koji je Velereč na tabeli? Predzadnje, ali prošle sezone smo igrali veći rang, ali sad smo se ugasili zato što su svi alkoholičari. Ne možemo više da podnesemo, razumiješ? Šta im radi, mali, jebote? Ovo nam je vođa navijača. On je iz Komunovog došao sad. Mora se radi nedeljom. Da, radiš nedeljom, samo si u prolazu, jel? Da. Čekajte, one kese tamo, tu vam je municija. Ma nije municija, to nam je bezalkoholno piće. Mi cepamo konjak, rakiju i ovo. Ovako sad, ovo ti je... Bezalkoholno. Jest. Evo ga, centar šut. Šta se vrtiš oko nje koji kurac? Ajde! Pa dodaj!
Zato što nas ovi prozivaju na utakmicama da pijemo, ono mi ne pijemo uopšte. Mi samo bez alkohola cepamo. Ako hoćete da jete posle s nama u kafanu, da vidite šta je pravo druženje i uživanje. A čekaj, kad igraš, jel ne piješ pre utakmice? Nikako. 2-3 konjaka i to je to. I prva ozbiljnija akcija Semedraža prošla je opasnost za golmana Šumadije. Komunalac ko kengura. Da. Može odavde da ga zavali, a? Može da ga zabije, sigurno. Malo je falilo. Oj, faul igraj bre! I kako mu je vratio glavu. Koji zajmu jebemu, Gle. Vidite te duple pasove. Pa ne igraš balet, ustani. Pa nema remplovanja. E, ovo je sad šansa. Ovo je sad. Ajmo ga Tuzo! Ide ga Tuzo stav. Ide ga Tuzo, ide! Ide Gati, ide Gati! Penal! Ovo bi VAR soba trebalo da proveri. Mi smo VAR soba. I? Penal, penal. Čist penal. Znači, neformalna VAR soba tvrdi da je bio penal. Sudije kakve su? Nikako. Potplaćeni. Uvijek kriv sudija je. Aj se najbolje gleda iz automobila. Najbolje, najsigurniji. Evo je na volej, bravo. Ne, Dodo je, evo ga. Puni Buradiju! Puni! Bravo! Gol! Frka neka. Neka je frka. Pa ne može s polja da da. Alo bre, 1-0, alo! Spoljni deo mreže, jel? Ali na kurac, bre, gol bre! Ovi se radovali. Izgleda da je bio spoljni deo mreže. Je ušla u gol. Ne bre, ovo je bila mrtva mreža, čist gol bre. E, ovo je opasno sad. Ajde Gujo! Vidi ovo. Moramo ovo zbunjivanje protivnika da vidimo još jedno. Kako se okrenuo, vrate, ovaj nije znao gde će s loptom poslati. Kako mu se poklonio, a? Bolje tako da ga je zaustavio nego žutim kartonom. Bravo! Dobro, i šta, do sad možemo zaključimo? Pritisak Šumadije iz Brđana. Da, korpulentni igrači nisu nešto da kažeš Ali da su... tehničari su svi. A nemoj da padaš više, koji te kurac! Da, igra se bre, onako, od srca igraju jedni i drugi, rekao. Da sviraš majmune! Pa šta si svirao majmune jedan? Kraj prvog poluvremena 0-0. Šumadija je napadala mnogo više, čini nam se, ali sve u svemu odlična utakmica. Kako na terenu, tako i pored terena. Kako ste vi preživjeli ovo prvo poluvreme? Vrlo teško i mučno. Ostavili ste ovdje i imate ambalaže, prilično. Predsjedniče, kako će se razviti do... Nadamo se pobedi. A jaki su ovi Brđani, a? Pa jaki su, ali jača je Semedraž. Imamo mali problem sa igračima i sa povredama, ali bit će to sve u redu. A recite nam, ovo ide s fudbalom, ovo ambalaža. Fudbal bez toga ne može. Ne može, da? A ova ekipa, kako, jel znate ovo? Ali su bili jebani pred gašenje su sad i to je to. Pogledajte gdje su oni na tabeli, a gdje smo mi. Znači, koji su oni na tabeli? To su, pa ne znam više, taj donji deo tabele ne gledamo. Luda atmosfera u srcu Šumadije, ne zna se ko pije, ko plaća, a upravo sada kreće drugo poluvreme. I šta očekujete, trenutno ste treći, a ovi su prvi? Pa očekujemo promjenu na tabeli posle ovog kola. Gdje si počeo golmansku karijeru? Kod ovih vama. Kako je kod njih u selu? To je, ako možete da zaobiđete, zaobiđite. Ništa. Koliko su karte, predsjedniče? Samo 100 dinara po komadu. VIP loža, a ove druga su jeftinije. A ovi iz Velereča hoće plate, a? Da, to su naši stari sportski neprijatelji, a ovako van terena veliki prijatelj. Ovo je sad dobra pozicija za Slobodnjak. Bravo, Trifo, bravo, Biki! To su vas stisli u drugom poluvremenu ovako. Pa futbal, lopta je okrugla. Obično posle takvog stiska primaju gol. Iz kontre, a? 6 igrača nam nije došlo. Pa smo znatno oslabljeni, ali borimo se, bit će to sve dobro.
A da li imate uopšte rezervnog igrača? Trenutno ne. Tako je, Radovan. Dovoljno smo jaki sa ovih 11. Nema više nikog na klupi za rezervne. Nema, 0-0. Ono je delegat sigurno. Tamo pre krivine. Sibarski gleda, bre. Vidiš, odatle imaju odličan pregled. Ide korner da vidimo da li će biti, da li će da ljuljne go za Semedraž. Malo je falilo. Ima krtica po terenu, a? Kako nema, gledaj ovo. A kako se rešavaju ovi problemi s krtičnjacima i to? Motkom. Motkom, a? Motkom. U ovim seoskim ligama motkom. Ajde, Smizo! Šta je sad? Halo! A jedi govna! Jedi govna, majmuni! Ima dodajne drible, var. Jes nešto puklo. Udarac, zamah. Da vidimo da li Brđani mogu da ga zavale. Opa! Penal, halo! Pa penal, brat, udario rukom, jebote Bog. Mora ovo VAR soba da pogleda. Sudija, jesi retardiran, jebe mi ti mamu pičku ja. Izgleda i jednim i drugima odgovara 0-0. Da, vidim ja, umrtvilo se, ima dosta prekida. Alo? Kartol, mamu ti jebe mu Crveni, bre! Bilo očigledno povlačenje za dres. Varnice! Žuća, pao je Žuća. Crveni! I Semedraž ostaje u 25. 6. minutu drugog poluvremena bez jednog igrača. Da li će Gde je to... otišao taj? Eno, 10-ka, brate, izlazi napolje. I odlazi on preko ograde. Preko odmah kod svojih. Dugo nismo primetili igrača trenera. Kako je biti igrač trener, vidimo komandovao si im tamo. Pa pošto imam najmlađu ekipu u ligi, onda je mnogo lepo biti igrač trener, i pogotovo u ovakvim ligama, i meni je drago što sam igrač trener i u ovakvom sastavu. Igrač trener se sprema da izvede prekid. Loš centaršut, loš. Ubre! Pade čovjek. Opet! Bože. Nijemo ništa. Je li on to inače radi ovo? Ne. Jesi veverica, ej. Veverica, a? Veverica, veca. Veca, kaže Veca Veverica. Svaka čast. Pa znate kako, mnogo je brz, pa ne može da ukoči do ograda, da ograda je mnogo blizu, pa da preleće preko ograde. Gledaj gol, čuti. Joj, mamu je jebe! Odličan šut. Da, prozirala pored desne stative. Jel vam igra dete u nekom timu? Da. Šta igra, gde igra? Semedraž. Pa jeste zadovoljni, kako igra? Pa nije baš, ali dobro, bit će bolje. Ovdje! Sudija! Offside. Frka. Daj, mamu ti jebem u piču. Šta je bilo? Šta je, sudija? Dosta ste se krljali. Pa jeste, znate kako, ovaj fudbal igramo iz ljubavi, što nam ne igramo zbog novca, tako da taj naboj je doprinio do toga. Evo ga, igrač trener, vodi loptu, komanduje i daje loš pas. Pa nije ga ispratila trojka. Sudija, što ti on prekida igru rukom? Alo bre, šta? Koja loša lopta, bole me kura, čovječe. Alo, karton, sudija! Pa što, jel on treba da je vata rukom ili sudija? Sudija! Dobro, ajde, koji ti kurac? Ovdje su svi neprijatni tereni, tako da ovdje je gdje god odemo, svi vole svoj klub i svi se bore maksimalno za svoj klub, tako da ljubav prema klubu presuđuje, tako da su svi neprijatni. Napada Šumadija s igračem više. Napada, ali jalovo za sada. Sad šut, Rašo šut. Ne, zemlja ti se radovala. Dosta, bre! Kraći prekid, svima dobro dođe. Kraj, sviranje, kraj. Ma da, ko će da čeka loptu. Da, evo Ambalaža, vidi, kupi se ambalaža, svaka čast. 0-0, Semedraž i Šumadija su podelili po bod. Šumadija ostaje prva na tabeli i proslavlja 100 godina, cele ove godine. Ako bi trebalo da izdvojimo najbolji potez utakmice, to je možda definitivno, tako je, prelazak preko ograde i u jednom i u drugom. Potez za špice, tako je.